karere ka Gasabo mu murenge wa Rusororo habereye biteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane, bamwe barwaye imitima abandi barahamuka. Inka zisaga 15 zakubiswe n'inkuba zihinduka inyama, zimwe zirapfa izindi zirashwanyagurika. Intama 25 nazo zakubiswe n'inkuba, zimwe zirapfa izindi zirashwanyagurika. Iyi nkuru yarijije abanyarwanda benshi cyane, ababonye urupfu zino nka zapfuye barize barangije bifata ku munwa. Ubwo nyiri zino nka yari yagiye mu mujyi wa Kigali nibwo yagiye kumva yumva inkuru y'incamugongo ng'inka ziwe zitabye Imana, inkuba irazikubise. Yaje atarwiyambitse afata moto byihutirwa, mu kuhagera asanga inka ziwe n'intama zitabye Imana. Mu kuhagera yasutse amarira, arangije ahita agwa muri koma, ahita yihutanwa ku bitaro bya Masaka. Ubwo uyu mugabo yaje afite agahinda n'amarira n'intimba. Bamwe mu baturage babonye bino bintu bavuze ko bagiye kumva bumva inkuba zirimo zirakubita umusubirizo, dore ko bahise bajya mu nzu bo barikingirana bumva inkuba zikubita buri kanya. Zakubitaga nk'ibisasu, uko inkuba ikubita inka ihita ijya mu birere igaruka yikubita hasi ihita ipfa, uko inkuba ikubita zagiye zipfa ruhanda, zagiye zipfa imwe imwe. Inkuba uko yakubitaga hapfaga inka imwe, yongera ikubita hapfa indi inka imwe, yongera ikubita hapfa inka imwe. Ariko ngo ibyatunguranye n'ukuntu intama yazikubise rimwe zose zigahita zitaba Imana. Bamwe mu baturage bahageze bwa mbere bavuga ko basanze imivu y'amaraso irimo irashoka. Ubwo bamwe mu baturage bavuga yuko iyi nkuba ntago ari inkuba isanzwe, iyi nkuba niyo baterereje uyu musaza kugira ngo imuhekure inka ze. Ahubwo ko uyu musaza hari n'amahirwe akomeye cyane, nimba inka ziwe zapfuye nawe bivuze ngo yari kwitaba Imana. Izi nka zamubereye igitambo. Magingo anga rero nyiri zino nka ari muri koma mu bitaro bya Masaka kugeza magingo anga ku itariki 5 z'ukwezi kwa 5 2026. Uyu mugabo ntabwo arava muri koma. Ubuyobozi bwategetse yuko izi nka zigomba gushyingurwa, nta muntu n'umwe ugomba kurya iyi nka yipfishije cyangwa yakubiswe n'inkuba. Izi nka zigomba gushyingurwa ku mugaragaro izuba riva. Izi nka ziri gushyingurwa magingo aya ngaya hifashishijwe inzego z'ubuyobozi, abambaye imyenda yabugenewe kugira ngo amaraso atabatarukira, bakaba nabo bakuramo indwara zitandukanye. Abaturage basabwe gusonga nyuma kugira ngo babone uburyo kibashyingura zino nka mu buryo bukurikira. Nyiri zino nka nta bwishingizi yari afite ngo aragororerwa cyangwa ngo arashomboshwa. Niyo mpamvu ubuyobozi bwashishikarije abaturage kujya bashyira amatungo yabo mu bwishingizi, kubera ko ibyago nk'ibi ngibi iyo bibaye ubwishingizi burakwishyura amafaranga ya zino nka cyangwa bakakugurira izindi nka. Nibwo rero ubuyobozi bwakanguriye abaturage kujya bashyira amatungo yabo mu bwishingizi kugira ngo nagira ikibazo ahura nayo babashe kubishyura. Iyi nkuru rero ni y'incamugongo. Iyi nkuru yarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa. Umwana wiwe nibwo yaturitse aravuga, avuga ko hari umugore bafitanye ikibazo.